youth, do you think that's going to help bring back youth support to UMNO? You know, removing such an act. Well, you see, it's one of those things. AUKU is one of those things where bukan semua mahasiswa nak menceburi politik. Bukan semua yang akan terlibat sekiranya kita pindah AUKU. Tetapi benda tu dah jadi simbol. Dan jadi satu rallying cry, satu point of dissent. Walaupun hanya segelintir saja yang minat dalam politik, tapi ramai mahasiswa yang kata kenapa ada sekatan. Sedangkan pelajar di luar negara, mahasiswa luar negara boleh masuk kelab UMNO, sedangkan kita ada kelab UMNO berucap di Perhimpunan Agung UMNO. Jadi pemuda hari ini kita mahu bawa kelainan sikit, something new, and say that ini suara orang muda. No, the first part of my speech saya cakap soal orang muda, itu orang muda, betul-betul orang muda, not those of us who are in our mid-30s, approaching 40s, trying to pass off being pemuda. It's a real young people. So it's quite clear that you need to bring back youth support and youth votes. The figures that you're giving, you need to reclaim that. Kita dah mula melihat hayunan sokongan itu swing kembali kepada kita dalam pelanggan-pelanggan kita. Tetapi saya memberi formula yang akan tambah lagi sokongan orang muda kepada kita, terutamanya golongan yang ada di bandar, yang ada pendidikan, para profesional. Inilah yang masih lagi belum diuji lagi. Sebab Bugis Selangor, Bagan Pinang dengan Manik Urai, kawasan-kawasan yang tidak boleh dikatakan very urban. So betul-betul kita nak test kekuatan kita di kalangan golongan cerdik pandai, berpendidikan tinggi. Tapi pada masa yang sama, kita tak mengabaikan bread and butter issue, housing, minimum wage. Jadi kita mengamalkan multi-prong, pendekatan yang datang daripada berbagai sudut untuk memenangi hati orang. Kari, the decision to actually push for AUKU goes in the face of the cabinet decision earlier not to do it. Yes, but masa town hall meeting dengan PM, saya minta supaya dipertimbangkan semua. And he agreed to reconsider. Walaupun kabinet kata sesuatu, tapi Perdana Menteri kata beliau sanggup pertimbangkan semula kadang-kadang saja. My biggest thing is about inclusiveness and respecting one another. So would you support the proposal to have the Race Relations Act? You see, not everything can be legislated. It goes beyond that. Race relations, empathy, what I talked about empathy, how we have to understand how other people feel. You cannot legislate that. You have to work towards it, break down the walls, merobohkan tembok yang memisahkan kita. Sebab itu ucapan ni, it's not an easy speech to make in Perhimpunan Agung UMNO sebagai ketua pemuda. Tetapi itulah kepimpinan. When you are in a position of leadership, you must lead, and you must say what you want them to listen and hear, and let the chips fall where they may. I hope that everyone will support the change.